po tekmi z Mariborom smo dobili nekaj dni prosto, da se pač spočijemo, da se pripravimo na nov cikl treningov, na nadaljevanje prvenstva. Po teh 3 dneh premora mislim, da smo dobro delali in že nestrpno pričakujemo sredin obračun v Velenju. Tekme proti Velenju so vedno nek lokalni derbi, ampak mi gremo na tekmo kot na vsako drugo, poskušali bomo nadaljevati ta naš pozitiven niz in gremo v Velenje po vse 3 točke. Mi pač gremo od tekme do tekme, najprej pač sedaj smo naredili vse, da smo se čim bolje pripravili na Rudar, pač o sobotni tekmi bomo pa razmišljali po tekmi u Velenju. Pa dobro, sigurno da su ti slobodni dani poslije jako teške utakmice sa Mariborom dobro došla, da se očistimo mentalno. Imali smo dovoljno vremena da izanaliziramo utakmicu ne samo Maribora nego i prijašnje, da napravimo korekciju grešaka gdje smo bili tanki, gdje nije izlazilo onako kako smo planirali, plus odradili smo i potvrdili našu igru u fazi napada, analiziravši protivnika Rudar Velenje, i mi smo od prvog dana nakon odmora već bili fokusirani na jako tvrdu, jako tešku i odgovornu utakmicu koja nas očekuje protiv odlične ekipe kao što je Rudar, koja je u utakmici sa Olimpijom pokazala na šta je sposobna, ali jednostavno u nogometu je tako da su niz okolnosti utječu na samu izvedbu i zadnja 2 rezultata možda to ne pokazuju kako je u skladu sa njihovim mogućnostima. Mi se spremamo ozbiljno na jedan težak meč i mislim da ćemo u borbenosti i u htjenju biti na liniji nekakvoj zahtjeva utakmice i u tom sigurno nećemo razočarati naše navijače. Idemo na pobjedu, ali želimo imati skromni ulazak i pristup ozbiljan do utakmice i raditi kao jedan za drugo i ginuti jer je to jedini način do uspjeha.